Merhaba, ben Temir Properties ekibinden Suhan. Bugün Uluslararası Müşteri Hizmetleri Haftası'nın sonuna geldik. Bize gösterdiğiniz sürekli destek ve güven için minnettarlığımızı belirtmek isteriz. Müşterilerimize her zaman en yüksek standartta hizmet vermeye olan kararlarımızı sürdürüyoruz. Değerli müşterilerimiz olarak yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hello, my name is Rehana from Temir Properties Customer Service Department, and we are celebrating International Customer Service Week. And today is our last day. It is an excellent experience. Thanks for visiting. Salam, أنا ميكيل بال كاب تيمر بروبرتيز كاستمر سيرفيس ديبارتمنت. لومي نايمو داتا انترناشونال كاستمر سيرفيس داي داخبرنا إنا متسيكم سلازرائكمنا تأمين مسكن كانلنا. مش أكم نجاي جرتو عايشان جدما ديبارتمنتي كاستمر سيرفيس يرا روبان كاستمر سيرفيس الدنيا جليسة كبجمو أرجلنا هرمو بويا جمهور كينيا دا يارو غاري وجين دبرسيني توريرا لفتني وانودا توتنيف هدو كالاتوما. Bonjour, je suis Bourtaout, de service client de Temir Properties. Nous célébrons SEMA International de clients. Aujourd'hui, Morki, notre journée, merci de votre visite. Merci. Selam, ሚላቴ ከቴምር ፕሮፐርቲስ ከስተመር ሰርቪስ ዲፓርትመንት ኢንተርናሽናል ከስተመር ሰርቪስ ዊክ እያከበርን እንገኛለን። ዛሬ የመጨረሻ ቀናችን ነው። ጥሩ ቆይታ ነበረን። መታችሁ ስለጎበኛችሁን ከልብ እናመሰግናለን።